pasataw ito pinggan panukunan. Matutuh raja nami. Asa baris-baris ni raja menutong turura pangalongan. Bolonung nga surut tong raja radi sioluan. Asa luju-luju diakka pangomongan. Opet itu dihamu buru nami. Asa takas kita makatai dohot raja di hula-hulata. Pavor hatamu majo pingga panukunanon. Mardepak ko tapuk nei tu ado panina sida. Mau lihat ya mak, marsi tangnya mahita langsung makatai mahita. Pinuji matuan pandengan bahasa di asirohan ada dengan di bahasa Allah takas tapakilalahon di pandongan yonna dok diholong na sohadodoani di dongani do hita kamang ula tasigano pari lumobi ma pajupang boy hita di bagasan hakipason di gedung serbaguna ni top 100 on marang na diantara na bilangon diinganan na jagaron asa pangantarannya ramaton da parepasan di boru na bertua jalan na holo gabi matutu raja nami atong dihamu raja ni paburon nami gabi tu gabi metok kita tupahon ni uhum jala horas metok kita tupahon ni adat ibadah pinukan yo putan na perjolo mangihut to matok kita nuang na parpuri matutu raja anani manupa matok sahlan ni raja masuk matok amat tarebata diulut tadi bagasa sadarion songoni manuai dihamuna raja ni paburon nami gabi raja nami nunga di pasat tabur so pinggan panukunan pingga pas matong nahok di tutuan na asa hot matong di masuk debata dihita saluhuk na lumubi ma dihita namar hula boru matutu raja nami las di pinggan panukunanon namarisiyon parbuebir asa pirmen na poki balbal wapas salongan asa pirma to di mulai seroman ang akka pasamotan matutu las di son museng di kamu serigi situ suara natino pare pamaretata ha soloman di saluhutnya jol bajel pasonang rohan hita saluhutna matutu raja asa nami bisar matong mata dari peltak mabata di bulan dapat matong dari luar muda jalan jupang akanani jalahan matutu asa siluang mana silu juang lomak sobinabuan manang na dia betok kau mengalah kasetu si dapat akapar saulian matutu las di somu sing dabuk krison de barata hasoloban ni boru ni raja asa napuran dari matong di asa napuran dari matong dan nyatok di boru toba di bibir rodahina di tolon hantong anggo dahina asa napuran mata notano urat netong marsi gonggoman pada tatok pada odau todi tatotong marsi gonggoman matutu las di somu sing di kamu tanggo na bolon patuduhon hatoguon patuduhon hasang apa dihitan na barhula-hula baru songon dok ngidalihan na tului asa binangan isi hoping mana pinukan di torabu asa to sanggar matong apore tulubang masa tua sinurman nona pinahamu na tugabe na batong akana dula muna matutu raja oras mahamu tumadalah dalan mangomo hamu nang akamar tiga matutu raja nami dihamu raja ni paburon nami gabi tu oh jahat di pinggang panukunanon asa jupang mangsarok di tua asa mesta betul batok perlinggowan di si borok debatado si dua tua salud na batok kita nomor hula-hula baru di paroron matutu raja ni paburon nami gabi tu songonima hatani pinggan panukunan dohoto di pasar taima pinggan pangalusi itu hamu nasi dok boti mami gabi raja nami pasar tamu pinggan pangalusi jadi mau lihatin matutu raja ni hula-hula ada orang story sudah lusa muda pek tahu dulu mau sing dia raja ni paboron nami gabi majalah horas raja nami adorak soduli si hami jolo di pasahat tami majo hasahatan di pinggap pengalusi daung di jalon nami on nau pinasahat muda tu hami raja nami mau lihat gabi majalah horas raja ni hula-hula didok na tua-tua kodak sa bangunan matok tu godang di parkoci nunga di pasahat tami nakinian pinggap panukunan
mulak mamuse tuhami gabi pinggap pangalusi asa sada matutu rohanami mangalusi sungkus siseni rajai sada songot dayo naik unang dua songot dayo tuang opera janami asa sada tutu hatanami dihamin namar dongat tubuh asa hupasahat majo hasahatan ni pinggap panukunanon nang dihita saluhut na namar dongat tubuh para ni putra raja sonak Manila nagabi nungari pasahat hula-hulatta ima songo pinggap pangalusi pos marohani hula-hulat ta tuhita saluhuna bulutuk pihulana na makatahon sahat do pinggap pangalusi tuhita saluhuna anom maun ta padipos ate on huamat temazaw nate gabe majalah horas tu raja ni hula-hula nung sahat betu hasahatan na ima taringot tu pinggap pangalusi nauk pinasahap muna itu hami dohotor raja nami di pasahat tami matuhamuna partikian atong hami pe pasahaton nami matong pinggan panukunan no tungamun asa dihita pamparin na putar raja tunga manurung adong do di pasa pinggan panukunan pinasahat di gereja na pamurata gudang do di jalur kami alani asa isara panukuno kita di sonma upasatan itu BPH ni Kota Batam adong do tajalo pinggan panukunan sa gereja na pamurata pasatami ma tu protokol Anong do tajalo sa kulahulata pinggan panukunan san raja ni Boronto beragama diri ipasatay na to hamu boru nami sana mo hamu boru bere mulon anong patsabi yun nate susoma yun tau dito mamusing amang boru gabi ma raja nami uruti raja ma nunga bosor kami mangan idahan nalas sob sagat kami marlopas juhut matutu raja nami sobu uas nami minum ay sitiyo-tiyon na pinato pa mo na asa say pamurun na sepetu daging saudara matubohi sa isipan dirigak pa na ilimentong jalan sa paulang ko sa loja matutu asa jupang masaloy nitutuwa sa bangon ng marato na digatan ni Rubian oras mahami na mga totugabi na matok kamo ng napatupahon matutu alanihan na dyan ipamurun nami dia walak na dia monon na dia mahata na jalan dia pada dok na dengan matok kamu marbabuah sidok boti mahami bola ta maraja ni hula-hula nami marsanga matong amat tamartua di bata didenggan ni basana di hari nauli hari nalehet na di pasu-pasu na di baga seperti kinon ido tutuh raja ni hula-hula di gokot duhuk jauh-jauh nami dung ngaroh hamu na tutuh saluhut na tu pogu ni alaman namion nung ngamar na tapak kita di son di atas di kursi mengatur songon katin ya mak tiar asa tiar matok penggabiat tiar ma parhorasa tupakon na matamar tua di bata dihita na marhula marbol tujuluan ni arion raja nami raja bulon songon na nidok ni raja itu tuh nung ngatuk sagat rajai mamangaton mapersaulihon imaj idah masak napi natupa nami dohot minum aik si tio-tio na tinahuan nami duhut-duhut namar saudarai raja nami raja bulun ido betutuh daboy terpatu pahami songo si palas rohani rajai asa dohonon nami maraja nami songo nidok na tua-tua asa tititik matok si gopa hudong nai lais di rumah bolotuk songo nidok raja ni hula-hula na boy terpatu pahami di baga seperti kianon saya mata di bata matong namang kegohi pasu-pasuna raja nami raja bulun daidu tutuh dia malak-lakna, dia maunokna, dia mahatana, dia manidokna. Taringok si panganon nauk pinatupa nami raja nami. Yang gohatani si panganon nauk taparsaulihoni raja nami. Panggabian parhorasan do nidok ni raja nami. Sidok buti bahami raja nami. Mole ate marihamu raja ni pamuron nami raja pardiri. Ulinay dengan nai pasorat tadi apa sadario. Panggabian parhorason. Ulaun silas ngeroha. Alaya mang buru ya marak kudun na uli marlongan na udah dengan siakup song na hulu silongan matok song na barjalan. Asa tok takas. Asa takas na ujung purma takas tujuh akola. Takas matok kita madu matakas matok kita nang mamora. Di hamura jani amang buru nami. Takas mahau marbuah-buah. Dia do ulau tadi bagasa sadarion. Asa di boto mata raja. Inata suri pada. Dohot na liat na lulu. Dulu tadi bagasa sadon. Takas mahau marbuah. Sidok boti mahami mulai sama. Gabe matutu aku mina horas raja ni hula-hula.
tung masay manak dohamu tutuh unak tertutup dipatakas di padua hali ima taringo situhu di sipanganon na tabar sauli koni raja nami raja bolon tuk takas matutuh hami di namar buah-buah di situhu di sipanganon nauk tabar sauli koni asang kia tutuh di siparangion niya kamat ta raja inatta sori pada dia matutuh na naik si ulah honotta dia mana naik si hata-hata raja nami raja bolon asa tuk sosyaku pinahudul sidongan ina mardalam matutuh asa takasin na ujab purba jala takasa matong ujwak kola asa takas mahita tutuh raja nami di nama duma jala tumakasama nang di nama mora raja nami raja bolon tuk kata horon nami matutuh situhu ni ulota situhu ni pakateota di bagasap sadarion iya matutuh raja nami nagopang di puso-puso nami nasolot di ate-ate nami imasok na idok na tua-tua dengkat do bulu godang bayanon gabi hite-hite denggam matok anak magodang duhut burung magodang bolodung magodang denggam mayatong marhot ribe raja nami raja bolon ima di anak nami nongro tubagas dirajai patol hason holong ninasida pajumpang dohut boru dirajai nunga masyudukan holong ni nasida raja nami jala di hatahom matuhami raja nami ikuburu nitulak si manurung na siya persiay na mababa nagabi parumaimu inna anak namion ulilas matuturuhan nami raja nami di hata ni anak nami maka na raja nami diari nauksalpui nunga rohami tu bagas dirajai ima songon na manukun utang songon sinamot ni buru nami raja nami las di bagasa sedarium raja nami pasahaton sobbani uhum sobbani ada nami marhite-hite pangguhin di sinamot ni parumain nami bolo nga uli las rohani rajai di somma pasahaton nami jala di somma hami mangkalarada doh manjalo ada di hita na marhula marboru ima si takasna ima si tuhuna raja ni hula-hula sidok buti mahami lo kamu tok si rabo pinu kamu gabi majalah horas raja nami langsung mahu tahu kami tebak langsung raja ni gabe majalah horas ala nunga diadu raja dia kapartikian makapi terajai gabe majalah horas raja nami diari nauk salpui nunga rohami nunga nakok kami tu bagas dirajai ima songon nama nukun sinamot ni parumain nami boru dirajai godang ni sinamot naung tahatai di hati hai raja nami 30.500.000 rabu pinulun ulaus sadari las di hati hai raja nami di patu pahami do songo patujulo di sinamot di parumain nami ima buru dirajai 25 juta rupiah las di bagasa serem raja nami di tongani bagasanon di alaman nami nabi dangon pasahaton nami matok panggohi di sinamot godang na 5.500.000 naik ima situhuna ulota di bagasa sedarion sidok buti mahami raja nami rabo pinungo maya teh Rabu pinulu raja nami wala te madi hamu raja ni pamoron nami asa pitu benalili nami pawalo tong jugia nami nunga tung uli hape ni binami marga marung ero hape hamuna raja ni pamoron nami marga penelo mangkohi hajut nami hata ho kamu masih pasangan tahu ma hobar sonau di hata di ngata sinabu siduk boti mahami jadi mula tema raja nami di hamu pamoron nami nga di sobe songo pangkohin ni si namot ni ima natulang na po sa muna pasahat na sida pasama tu hula-hula nami masih dorang manggeseho na teh nga pasnya dihidup kami raja nami langsung do hela munaon siap bang ay gajinya langsung diterima sahat di pangkohini raja nami ay bos ay kebetulan di sido di baribedo atasan natong ra tak kurang banon ni atasan nai anggo gaji ni hela munaon oh lo atasan na mungkin pa boromula ro to itu rate jadi mau lata mari hamu raja di pamoran nami sonong ditarik sonomunan nakingan iya bohin sinamo 30.500.000 nunga di pasahat tamu di hatan di sinamo budang na 25 juta sonari panggo ini sinamo udang na 5.500.000
Tak pola bila ilo rohan nami teh hitung. Pos marwani. Bolo burak pa buah rajai, bolo lobit no bapak si rajai tak pola buah itu pola gabi balik betu hai be. Alayatik pay, ada orang sohu pasahat, tu inong day nangon, wain diso, tu ngapang itu. Gabi raja nami. Era itu pedai nang be, itu Gabi. pasti. Ala ni, Gabi ada ko orang rajai. sohu pasahat kami, donon nai masorok na bedua-dua. Asa balitang bapak gabi itu mandak ko sita duan. Gabi mentok kita namar hula-hula waru nung ngatakas sita marsi paulo loan. Matutu. Asa emesta batu ama berlingor na si borok. Dapat tamat tok si liwat tua salut nama tok kita nang di parorot. Matutu. Lu sasa inda solo tenarik batu botian. Lu ngari pasangan tamu no ang panggoyin sinawat tuhay marga manurong. Sahak makila kita namar hula bulot tu panggabian. Huhut nang to par horasan. Matutu raja nami. Ko nanti horas mak. Gabi majalah. Pasangan tami mak. Tua muinong. Jalong mak. Ibagasan las nyurowa. Dohot damina satu kata sinamok ni baru tahun tapi semua ni mah dihamur aja nih pemoron nami Gabi tulang. Gak di masa tamu nak ingat panggoy ini sinama odi. Gabi tulang. Sasahat daun dia sahat tanah dingkan. Sahat tamu apa? Ya, terpaksa tu tulang. Pak tu takuni tulangi. Nah, Bagak betul. babelo panggurguran, ngaduk panggurguran itu sa gurgur, sa Iya, lunak kemak. Babagak bion. Gabi salah oras. Las panggurgurin na itu protokoli. Langsung pas satu katungi Ya. tulak protokoli. Gabi. Berarti masuk dugeri, borak. Pardi dia, sulak malila. Udah tu dia mak. Di lok rohan nami, mengalak kami tamu sektu pada dayo bilo rohan. Gabi raja nami. Langsung kurai raja mak. Ya. Pada dayo tu pamarai. Pasahat langsung. Pamarai, takas baik kamu. Gabi raja nami. Pos rohani rajai. Pamarai. Apa dia nak ngomong esok? Pamarai, Pak Gio manurung boru hutagaol. Pasah tamu ma panadayon tu si molohon. Pak Tiben manurung mangalak boru ni raja Iya, langsung boru pasangan. pangaribuan. Los pasah tamu ma di partikenon ale sodo hula-hula nami. La sodo perana perjolo te tu non majala pasato nabi no tu hula-hula nami museng. Tu rajai hula-hula nami Rajai Nenggolan Luber Raja. Ya, Pasal langsung tahu aja, pasal, betul lagi. Pasal tahu memang tu parorot. Ima tuna boruna manik. Iya. Dia mah tulang. Mak Priska manurung. Mak Priska. Nah dia Mak Priska. Ya. Si Hutapang lagi ngerapot. Enggak nak Jadi- raja nami. Tu pariban nama, nakin ada potak apa pamarai si molongon tu tulang do si Hutapang. Gabi raja nami. Sui Pariban. dapat apa tadi? Ala adong do pariban na di son. Gabi raja nami. Ah. Pasal tamu tu pariban na. Naki sinaga, dua pariban na kan? Sinaga dohot. Pasal tamu na, pariban na. Dia mah pariban di permain namion. Sinaga dohot. Mani ko na kaya. Gurning do ano? Parorot. Protokol. Parorot, daun na burumang na ibotona. Panadayon. Ati anong nasyatu ba? Iya. Ayong ko pada Panadayaw na sa toba. Tu amang udana opung kasi manurung mangalak boru torus.
Oh, dia mah hasatan na tulang. Nyon. Oh pungkasi gitu kan? Enggak, udah ditulangi mah mesti. Gabe mak, jadi tu nama ngamai di Batam. Bapak si Mak. Abang satu mak, Iya, kami. langsung pasahat. Tuh hula-hule. Tuh dia mah mesti tulang. Pasal tamu matu poparan yo punami raja ni opun unggul. Pasal tamu matu abang nami, poparan yo punami. Sada, iya. Persada maut tu raja opun unggul. Nangadong be setu baby dosa kita sa horong tabe. Dinama Alaroro sa Porsia Amarifka. Iya. Korek kamu mah tulang. Paripka. Unak sampai talu macalo tulangi. Ada, poso paruh muna. Pasata mo to Paripka. Pasahat langsung. Naro sa Porsia. Poli-poli. Nangadong pinakadong sa luar be, luar Batam. Berarti kita na mate. Mau lihat ya Pak? Ia Hami Marga Manurung di Kota Batamon terdiri dari 9 wilayah 30 sektor KSB Molo Halitulu mana 30 Halitulu ketua sekretaris bendahara agak lumayan. Sona tahatai mah tulang langsung di kami tulang. Saja bek kamu isi. 100. Gabe kamu langsung ngaboy be. Hai bagi nak gudang rotongon. Iya, gabi mah tulang. Masa tahu mau 100 mak. Ala di sondo BPH nami ketua Manurung Kota Batam. Gabi, pasatu. Beda. Kedua. Nakatengnya baju nama tari. Iya. Dia menung kateng ya biasa dong kaki tuh kateng don. Edo. Ala kebetulan isondo bendahara ni punguan nami. Pasahat. Baribam ni Iya. nami. Ope, kabeh daharon. Itu nami. Iya. Sibarani Boru Manurung. Pasahat. Gabe. Boros sekretaris. Gora tulangnya mah tong. Kamu- Biasa KSP, kuris do KSP tulang. Ala sekretaris Oh, kamu di bulan lewat dangong iya. Manjaro dangong kebegatina. Oh ido. Kalau di minggu nasal di bulan nasal. Gabi majalah horas. Sekretaris bendahara nama. Jadi songoni mah hulala. Oh, provinsi. Pasahat langsung. Pengurus provinsi. Ketua provinsi, pimpinan pusat. Mewakili Pak Lusi tadi. Pak Lusi. Songonima sian Hami sian pengurus di Manurung narong di Kota Batam. Gabi tulang. Pinasaha batu hasuhu topolon ati anong dope. Nanay sematamual budak sa satu tulang tak. Dangan dope. Dihamuna hula nami. Raja Nenggulan. Dohot tulang nami. Raja si majutak. Bona tulang sinaga. Tulang mangiho nami mga tulang baho nami si ringo-ringo. Dohot hula na poso pangeribuan hutakal. Alonok sipulo siyan hami. Tadi ko tupadadayo di hamuna hula nami. Ipasahatay niya particular to las kamo majalo. Di hamuna hula nami raja Nenggulan lupa raja. Sinupo di mami. Upasatay ma particular to hamuna hula nami raja Nenggulan lupa raja. Buru nami. Dang memikir sana nai. Alek kamu. Wala tema dihamu raja nemang boronami raja Manurung. Gabe. Raja hoy. Tes nauk sahat to tututu kami partikian ni madi panadayo. Soksong ni manang dihamu. Amang boronami amang boronami Manurung raja pardidi. Saya lipat calon mahu baik kami teh amang baru. Papungamu mas ane ala turok doa kami disobek kamu mah 25. 25.
Gawe jalan horas. Tah, dah bujur pa boron nami, oni aku tu hula nami. Tul beli meja labi tak bedu lima naik. Ya, bahasa time memang saya itu kamu amang baru nami menurut. Mulai tema di pasar rona itu kamu hula nami negolan lupa aja. Doto partikan di pasar time tu kamu tulang nami raja isi majuntak. Mulai tema di hamu rajanya mang baru nami manurung di pasar tamu partikia manjalupan adayok kami. Songoni ma di hamu rajani pemurun yang mang baru nami marga manurung satabi tulang olo itu go berujatan dohot or boru polope di partikia nor raja di tulangi hudok baru ni hula muna naguli me raja di tulang dah. Ala di baribok kami adong do di bariban di dah kana do rating na ada doang gina pasat tamu man sani amang borul tolupulu ma dihame aso uboi hubagi akad di datulang muna so ni masih don nami malah tegodang pasat tamu ma berarti ke diamu 30. Gabe. Ma itu paborotong ijalo 30 iliat 30 asang dia tu ngulu-ngulu di salu na gabe. Pasatay mo sa particular tuha mo na tulang bawa namin si Ringo-Ringo. Gabi majalah oras amang boru. Gabi. Kami siringo-ringo. Torok sobi do kami naro dison. Baik kamu ma siani rasa pulu. Sa pelima di hamuna tulang bawa namin ijalo mo sa pelima memang apresya mulo tepon tangan dang mukha nete ay lobi ilo sa tababa kapaso-paso to kapamurot di hamuna bona tulang namin reja sinaga ipasatay may partikulo to hamuna bona tulang namin reja sinaga dalaw mo mapanadeo si hamuna reja namin Malati madihamu na bang buru nami. gabi reja namin Manurung. Siya kami ubo na tulang sinaga. Pasatamu to kami siya ang buru. siya Malati mang. tong masa pelutulo to sa pelutulo bona tulang namin ipagido mo siya tong doilet tok sa pelutulo tapos di Tuhan lamar tamba makalas orang tutulan nun suak songoni ma tuhamu hula nami hula na posok pangaribuan do hutakaol baru nami lek kamu miki Oras majalah gabi ang baru. Ulo siya kami hula na poso. Lihat kamu masak pulu. sian pangaribuan di marang sa hutakaol tulang Dua ning. Pangaribuan do tutakaol. sa pelutulo tong gabi tong martababa kiro katababa tubung ulu-ulu dita saluk namar hula baru Nerasi pulme tuhamu na dong asa nakingan sa boruta ahanak kita do pariban turong asa huta ba dong asa huta nami sa badwaji dong asa huta Sian hami dong sauta baik kau masa puluh tolu. sa pelutolo molo siya kami nga si Kobe. Ha? Ngayon si Kobe san kami san horong ni hula-hula namin nung nga sa donga sa hutan namin nung nga ati adong nasotar kura kami. Ipasatay partikyanon. Molo dang adong be. Maswara budang adong be. So ni ma panadeot tu kami di hamura jani pamoro sinu. Buti mahami. Gabe jala horas lasudu tiri aja ima di luar panada yo musir aja nami. Sirabe mana sian nom, susah gabe. Persuhir aja nami. Wah. Parsugian nate.
Syarikat sudah dua kali yang boras. Di mana nominal lahu beresot 320.000. Gitu.